lùi chung à cái tàn lút là đón đi lùi áo cái đi đón lùi chung à cái đón nghe chứ là hết kia đi lùi áo cái nó mấy cái này khal mấy cả अच्छा चल तो motor pozo ni dia ni lui chunga lui o yom lo deal cái tiếng nào o deal chunga cái nó make cái tôi lấy lấy tum mi làm gì ra rồi nó sao lại sao fishing house cái này nào My heart is pounding. Uy, snowy Khalh to ka no no. Ayun ya after ka. dia là nói à tùy với cái này là gì lên lâu ơi go zero you're not gonna die sao sao hồ đây sao nó cuội á nó rong kan chính là kan endon nha khơi lại nghe em rồi mong sao sao lại mình tự sao pan Ano lang tukta. hay là hi cái coi anh chị nó nuôi đi tất cả này ai cho phiền thấy đâu này ấy cần chụp kẹt đón xin tiếng lắc xả được chụp kẹt mấy lâu không điều chứ mà có mấy cái này vô là chả đây mà vàng here nên điều chứ mà cái nó tìm bao nhiêu lâu nè hey thì here motorin tụt tóc em bên sàn lút thế nè hey thì here nên vô anh về ra anh nói sáng ha mình tụi anh có quen khai trên nè anh chia trên nè Guy. Yeah. Oh yeah, he's moving. Bet he might have got my bait. Nope. Lắm Vero, mau. You said you haven't been here long. Where'd you move from? Ốc tay. Mà sẽ ốc liền phát lần này chứ. How many you already got? I've caught probably, between two of us, probably a dozen. About this size. We throw them back, they're too small. You take a lot of these to make a meal. Yeah, they say the bigger ones haven't been coming out till early morning or later in the evening. You guys Yeah. know where's Abur cha zong hi fit ni vel ni ome. Hay hin sangaman. Ek sangang ya poka shalo. Zoom zoom? Yeah, don't let them poke you. They can get infected. Yeah. Oh really? Yeah. Scary, huh? Yeah. Just put them in all when you're done. Oh yeah? Put back in? Yep.
Put it on there and it won't go down. Why? Because they're small? Yeah, it's too small to keep. Can I see the other one that you got? Do you have it here? No, those are all, that's just my equipment. Yeah. Oh, I see. We haven't kept any. We haven't kept any of them, they're so small. There's not much to do in the wintertime other than this. Yeah. Yeah. And if you get a bunch of big fish, then it's nice. Good, it's good. You know, there's nothing better than fresh fish for eating. There we go. That's a bigger, there you go. Hey, pagkaraman le. Now, if a guy could get a bunch of those, that would be worth eating. Good. Spikes. You got two already. Your son still didn't get anyone. Ooh, nice. If he was about that long, it'd be worth keeping. Yeah. So you're putting this back again? Yep. Oh. And grow up and come back next year. Yeah. Be bigger. Sakaman turun orang Khalh. Leh ho turte po. Kanin sud pel sud sudah. Dia cuma tanam tipo. Dia tak tahu deh.